علیکم دخترک سازه نغزین سلامتی خوبه امروز من شما را عالمی شرفا آوردم شرفا روی مولایی فسانی خوش رو اینا مرحمت کسی در کارای حتما بیاین بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه ریادی خیتای بازار میشه ده ریادی خیتای بازار مرحمت 104 کانتینر به حد نرخشون خوبه همین انتخاب بسیار تماشا بینه ایره بینن اخی انتخاب ایره بینن هم نرخشون خوب باوری دارم معقولتون میشه و مرحمت اینا را بینن کخشوان یا برای نوین که از 6 سومون سر میشه در این نقطه سودا نرخی رومال بسیاری رومالچه یا که یگان شرفای ارزان میگن برای توی مرکا ایجاد هستی بعد این چونین نمخه اکسکلوزیو نی شرفکایی که یگان جدا نیست این نقطه سودا شما پیدا میکنین اول از اینو سر کنیم خشتگیشو نبینین دخترا نرخی دونش 220 سومونه 220 سومون نرخی دونش اپتاوش با ارزان میشه و تماشا بینه فسانیش بینین دخترا اینا بینین خیلی یگان جدا این نیست فقط این نقطه سودا دم میتونین پیدا کنین در حقیقت هم یگان جدا من دیگه نبودم این نقطه سودا میتونین شما اومده ای پیش بینین خواهین بنویسین همراهشون هم صحبت شوین درباره نرخ اپتاوی و دیگرش معلوماتی بیشتر از خودشون پیدا کنین اینا چندن اینا 160 سومون فسانیش ببینید همه اوریجینال دخترا سنگاشون مستحکم سواروسکی تازه نمیافته اینا مدوش ببینید یا 160 ایناش با 150 سومون یک بار دیگه سراغه را تکرار کنم بازار کاروان طرفی پژارکا ریادی خیتای بازار میگن اینجا 104 کانتینر من این نموداشم هسته ورساچی را ببینین 120 سومون خوشروگیش ببینین دخترا 120 سومونی انا یوش چه ایوش هم 120 سومون همش مدلای نو دیزاینای به حد خوشرو ایناش چه ایپکو را دیدن دختر فسونیشه 150 سومون در حقیقت هم نرخشون به حد دسترس دوستان عزیز بیاین باختون ای پیش بینین اینا هم 150 سومون باور کنید این نقطه سودا همه چیزشون ارزان دخترا نگاه کنین 15 سومون این رو مولچو را کدامش میبینین فسانیش نبینین همش پد برند فندی لوی ویتون دولچه گابانا خلاص همه نمودش هسته نرخشون اینا ببینین خوشگیشه نرخای اینو همش 15 سومون این نمود هسته 6 سومونه 6 سومون یگان جدا دیدن رو مولای نم خشرو را که 6 سومون باشه بعد اندخترو انا این نمود هسته شرفای که 20 سومون ایم جدا این نقطه سودا شما چند میگیرین 8 سومون دیدن 8 سومون یگان جدا این نرخ نیسته حتما بیاین ای پیش بینین اینا برای توی مرکو میگیرین برای سودا میگیرین دخترا برای ختون میگیرین حتما انا می نقطه سودا بیاین بعد با هسته این اینجا 6 سومون انتخابش زیاده اینا دیدن چه بسیاری 6 سومون من 6 سومون این طرف هم 6 سومونی دخترا رومالچای فسونک خوشرو انا بعد دخترا برای مثال تویو میگیرن بسیار اینا را دیدن خوشروگیش سنگ چادر با سنگاشو نمیافته رومالچای کالونی خوشرو 25 سومون باور میکنن این خیلی نرخ یگان جدا نیست فسونیش دیدن 25 سومون دخترا حتما خلای تویدار حتما انم نقطه سودا بیاین اومدن نمیتونید بنویسین دستافکتون میکنن من رقمشون هست در روی اکران برای معلوماتی بیشتر با هم صحبت شوین بعد شرفای اکسکلوزیو هم اینجا بسیار اینا شرفکای خوشرو بسیار دارن دخترا اینا مایچنیا نه یا چند سمای اینا خوشروگیش دیدن 40 سومون اینا برای سودا بهترین نقطه سودا بیاین همکاری کنین باوری دارم که معقولتون میشه و نرخ نواشون این طرف چند سمای چند 25 و اینا بینن دخترو 25 سومون اینا شرف فسانی شدیدن 25 سومون اینا مدوش چند سمای همش 25 سمای این قناقس دخترو دیدن نرخ دیدن یگان جدام خیلی نرخ بود نبود البته حتما اینجا بیاین بین نرخشون معقولتون میشه و همه نرخ‌های ارزان همه نرخ‌های دسترس با انتخاب نمیگین یک کانتینر کالون همش نمخه شرفای فسون با نرخ دسترس پیشنهاد شده ایناش چندن اینا 70 سومون سنگ ببینید چه بسیاری سنگشون به حد خوشرو انا رو مولاشون با عجایب بود کالونای ماتریالش و یای پک من 70 سومون با چرکنجه دیدن دخترو
чоркинҷаи калона дига цветошам ҳаста чи шарф чи румол ҳама намуд мисол шарф румола дариҷа бо нархи арзон шумо пайдо карда метавонен ин намуд шарфора бинен ё хушрӯа ё чанд пул 180 сомон фасонишона диден бархта на ана ино чи иношам 180 сомон мана духтаро ҳатман омада тамошо кунен ана баъд ин шарф аста и чанд пулай 35 сомон каллони шарфа бинен бо сангоша бинен чӣ қадar хушрӯча задагиай материалшам аҷоибот 35 сомон ҳамаи цветош аста ё куҷода кашолан ҳа инам иноя на мана 35 сомон духтаро ҳамаи цветош ҳастай мана рақамошон ҳаст касоне ки дар тоҷикистон ҳастен мисол ягон нафаронтон роӣ кунен биён ай пеш тамошо кунанд ин нархҳои беҳтарин инош чандан 60 сомон ина ёра бинен ина иношама 60 сомон ина ино чи ина ино 80 сомон ба ина румолои болора бинен ё чанд пулан ино 50 сомон и тарафам 50 сомон ҳар рӯз ма бозор даем бовар кунед иҷара якум бор дидам ки и нархи арзони хуб буда биёен ҳатман ана инаи ласиё ҳастай 15 сомон мана тигришам ҳастай рангоша бинен чӣ қадar бисёр ина хеле шарфҳо ҳастайн саб букак мана 25 сомон ин расветкоша 25 сомон мана калонак фасонак 25 сомон и тараф чанд смай ина ино 30 сомон мана румолои хушрӯ сабукак 30 сомон чи намуд румол шарф дар кор бо нархи арзон шумо аз анами контейнери 104 пайдо мекунен ина ино чанд сомон 85 ина ино 85 сомон ҷада бо румолои калон бисёр дорана ин ё чандан 25 сомон ина марҳамат нархи беҳтарин барои шумо ҳатман омада тамошо кунен инаи тараф чандиян румолои хушрӯ 50 сом 40 сом 30 сом 40 сом 50 сом нархо мана диден нарха беҳтарин нархо иҷада тамошобино бовар кунен ҳами қадар ассортимент бисёрай ҳар як таира нишон дода намешава вале шумо биёен ай пеш тамошо кунен боварӣ дору маъқултон мешава ина нигоҳ кунен боқӣ нарх навоша мисол моделоша метавонед ина скриншот кунен партоен нархоша айхичон пурсон шавед мана румолора диден қа хушрӯ ва ёша бинен тамошобино қафасона инаи румолора бинен ҳами тараф чанд смай румоло 120 ина тозаҳош 120 сомон марамат ҳатман омада ай пеш тамошо кунен хулас ба ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед